Nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 ari nawo munsi wa nyuma w'ukwezi kwa kane tujye kureba amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota suza abantu mudukurikiranye rero muri bice bigiye bitandukanye impande z'isi zigiye zitandukanye dore ko aya makuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abarwanyi ba Wazalendo barashaka kwigarura Kavumu mbere yuko berekeza mu mujyi wa Bukavu ufatwa mu murwa mukuru ntara Kivu y'Amajyepfo kuri ubu ugenzurwa kandi ukayoborwa n'inyeshyamba za F23. Amakuru kandi azikubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo cyifuza gushyiraho mu by'ukuri urwego rwihariye rushinzwe ibijyanye n'igura n'igurisha. Urunguru mu by'ukuri ugakora nk'urwego rw'ubutasi mu rwego rwo gukumira ko amakuru ya gisirikare y'ibikorwa bikorwa n'iki gisirikare yakomeza kujya ahagaragara. Ibi nabyo turabigarukaho. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyashyize imishinga ibiri y'uburyo ki Wazalendo iterwa inkunga by'umwihariko uburyo bw'igihugu muri rusange ndetse no mu buryo bw'uturere. Turaza kubigarukaho. Kivu y'Amajyepfo, Wazalendo ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi barishimira ibikorwa byo guhagarika abagize itsinda ry'umutwe wa M23 barizwa mu cyitwa AFC kuri ubu barizwamo n'imitwe igiye itandukanye mu bitero bamaze iminsi bategura byo kwerekeza mu duce tugiye dutandukanye twanga muri Kivu y'Amajyepfo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze indege yo kwifashisha mu bijyanye no gutwara ibintu n'abantu, akaba ari indege nshya. Ni mu gihe yari yasanzwe ari icyuho mu bijyanye no gutwara abantu kuri sosiyete Air Congo. Kuri ubu byitezwe ko iyo ndege ishobora kuzaziba icyuho cyari gihari ndetse igafasha mu kunoza izo serivisi zo gutwara ibintu n'abantu mu kirere hifashishijwe indege. Turaza kugaruka none kuri ayo makuru turebe nabyo uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Unyemerere tuza no kugenda turi andi makuru agiye atandukanye. Ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mu munsi w'abakozi, inyeshyamba za F23 zatanze ikiruhuko rero ku bagenerwa b'ibikorwa byabo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Bavuga ko ku munsi w'ejo naho azaba ari ikiruhuko. Turareba rero iyo nyandiko y'abarwanyi ba F23 icyo isobanura. Ibyo byose rero tukaba tugiye kuba twagenda tubigarukaho cyangwa se tubiva imuzi n'umuzingo. Icyo usabwa gusa no gukomeza kubana natwe muri biganiro n'amakuru, uba hafi kugira ngo ube wakomeza gukurikirana uko byifashe. Hanyuma nsaba abantu batarakanda subscribe cyangwa se sabone kurushaho kugenda mubikora, ni kuri buto itukura, ubundi tukarushaho kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi nibyo turaza kugenda tubyakira atangirwa nyine ibitekerezo. Ikindi kandi none ugomba kubamenya nibagirwe like ndetse na share kugira ngo turusheho kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 amakuru atugera aravuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo amaze iminsi hagaragara ibikorwa bya Wazalendo. Hasa naho hari kugaragara ikintu gikomeye cyane kirimo gutegurwa na Wazalendo, aho bigaragara yuko haba ari imirwano iza gukomereza mu mujyi wa Bukavu. Ibyo rero barimo kugenda babigarukaho cyangwa se babivugaho, gusa nanone nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko nyine ibyo biza gukunda, kubera ko na Kavumu ubu tuvugana ntago irafatwa 100% ngo tuvuge ko nyine ibyo ngibyo biza kubaho. Ariko biravuga ko hari abarwanyi benshi cyane ba 23 basohotse Kavumu berekeza Bukavu, bikavuga ko bizakozwe mu rwego rwo gutinya ko bashaka kuba mu by'ukuri bagirwaho ingaruka n'imirwano irimo kuba muri ibyo bice. Iyo rero ni intsinzi nanone yaba ikomeye cyane yabije ku ruhande rwa Wazalendo baramutse bigaruriye utwo duce. Gusa bavuzwe mu gace kambayo nk'uko amakuru yagiye abitugaragariza, ariko ntabwo bari binjira neza Kavumu rwagati. Ubwo rero turaza gukomeza tubakurikiranira uko byifashe. Reka twinjire mu makuru yatangajwe n'uruhande rwa leta y'i Kinshasa kuri ubu ngubu, mbere ko tugaruka ku byatangajwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ngo amakuru ajyanye n'ubutasi arimo kugenda ajya ahagaragara cyane. Ibyo leta y'i Kinshasa itifuza muri byo harimo nko kugura intwaro, imigambi iri gutegurwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi byose nyine bikaba bikomeje kugenda bijya ahagaragara, kandi ibyo bakaba batabyifuza kuko bituma imipango yose y'igihugu imenyekana. Hari ingamba rero zirimo gufatwa cyangwa se hari ikirimo gutegurwa kugira ngo ibyo bikorwa mu by'ukuri no bijye bikorwa nta muntu n'umwe ubimenye cyangwa se nta muntu n'umwe uri kumenya gahunda za gisirikare. Birakorwa gute ese mu by'ukuri birimo gutegurwa gute? Turaje turebe uko byifashe rero
mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta ikomeje gushaka uburyo bwo gushyigikira ndetse no gutera inkunga abarwanyi bazwi nka Wazalendo, nibyo tugiye guheraho, bafatanya n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23 ushinjwa gufashwa n'u Rwanda, aho raporo ya komisiyo ishinzwe ingabo n'umutekano mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu yagaragaje ko hashyizweho uburyo bubiri bw'ingenzi bwo kubafasha mu rwego rw'amafaranga, harimo ikigega gihoraho cya miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika buri kwezi, ndetse n'ikigega cyihariye gihabwa bamwe mu bayobozi bo mu turere. Minisitiri w'imari wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dudu Fwamba yavuze ko aba Wazalendo bafatwa nk'abapatriote cyangwa se abakunda igihugu bakomeye cyane, ni ukuvuga abaturage biyemeje kurwanirira igihugu cyabo ndetse no kurinda ubutaka bwabo. Yavuze ko abo barwanyi badakeneye byinshi uretse gutegurwa neza, guhabwa ibikoresho bya gisirikare no kwitabwaho kugira ngo bashobore kujya ku rugamba bafite ubushobozi buhagije. Nk'uko byasobanuwe mu by'ukuri ngo amafaranga yo kwita kuri aba Wazalendo abarirwa muri miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika buri kwezi. Ayo mafaranga ngo akoreshwa mu kubategura, kubaha ibikoresho no kubagezaho ibikorwa bya gisirikare bibera. Ubwo kubifuza kumenya nyine ibijyanye na Wazalendo nyiramuntu muragenda mubyumva. Minisitiri Fwamba yasobanuye ko ubu bufasha bukorwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ikigega cyashyizwe mu rwego rw'ingengo y'imari y'ishami ry'ingabo z'ubwunganizi bw'igihugu ruzwi nka Reserve Arme de la Defense, aho buri kwezi hatangwa miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Uburyo bwa kabiri ni ikigega cyihariye cy'ubutabazi gitangwa na Minisiteri y'Imari ku bayobozi bamwe bo mu turere kugira ngo bafashe mu guhuza no kuyobora ibikorwa by'abo barwanyi. Ku birebana n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Minisitiri yavuze ko Wazalendo baho bahuye n'ikibazo cy'imitegurire mibi, ndetse bamwe bumva baratereranwe nyuma y'urupfu rwa General Peter Chirimwami wahoze ari guverineri wa gisirikare w'iyo ntara. Uyu musirikare yiciwe ku rugamba hafi ya Sake kandi yari afatwa nk'umuhuza ukomeye hagati ya leta n'abo barwanyi. Urupfu rwe rwateje icyuho gikomeye mu mikoranire yabo na leta. Ijambo Wazalendo rikomoka mu rurimi rw'igiswahili aho risobanura abakunda igihugu cyangwa abapatriote. Aba ni imitwe y'abarwanyi b'abaturage bo muri Kongo yifatanyije mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'igihugu. Ubu bafatwa nk'abafatanyabikorwa ba FARDC mu guhangana n'umutwe wa M23. Nubwo bafite iyo nshingano yo gufasha leta mu mutekano, imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze kugaragaza ko bamwe muri abo Wazalendo bagize uruhare mu bikorwa byo guhungabanya uburenganzira bwa muntu, birimo ubwicanyi, ihohoterwa ndetse n'ibikorwa byo guhutaza abaturage mu duce batuyemo. Mu rwego rwo kubaha umurongo ndetse no kubashyira mu mikorere igenzurwa neza, leta ya Kongo yarateguye ishyirwaho rya Reserve Arme de la Defense, umutwe wihariye ufite imiterere ya gisirikare ugamije gufasha FARDC mu gihe cy'amahoro ndetse no mu gihe cy'intambara, cyane cyane mu bihe bidasanzwe igihugu gihura n'ibibazo by'umutekano. Iri tsinda rero rya Reserve Arme de la Defense yashyizweho ku mugaragaro n'itegeko nimero 23/14 ryo kuwa 22 Gicurasi 2023. Hari kandi andi mabwiriza yashyizweho kugira ngo iryo tegeko rishyirwe mu bikorwa neza. Icyakora nubwo iri shami ryamaze kwemezwa n'amategeko, uburyo bwo kurishyira mu bikorwa no kuritunganya neza biracyari urugendo rurerure ku buyobozi bwa Kongo. Iyi gahunda yo gutera inkunga Wazalendo igaragaza uburyo leta ya Kongo ikomeje gushyira imbaraga mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bw'igihugu, ariko kandi ikibazo cy'imiyoborere, igenzura ry'ikorwa ry'aya mafaranga ndetse n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bikomeje kuba ingingo zikomeye zisaba kwitabwaho no kugira ngo urwego rutavamo ikibazo gishya, ahubwo rube igisubizo kirambye ku mutekano w'igihugu. Tunyarukiye rero ku zindi ngingo mu makuru yandi akomeje kugenda amenyekana nk'uko twabikomojeho. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikibazo cyo kubura ububiko rusange bw'amakuru y'ubutasi bukomatanyije gikomeje kudindiza ibikorwa by'umutekano, harimo no gutuma gahunda zo kugarura intwaro zitagenda neza. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Imari Dudu Fwamba mu gihe yari ari imbere ya komisiyo ishinzwe ingabo n'umutekano mu nteko ishinga amategeko. Nk'uko bigaragara muri raporo yemejwe n'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite kandi yabonywe na Actualité.cd kuwa gatatu tariki 29 Mata. Minisitiri Fwamba yavuze ko ikibazo cyo guhuza ibikorwa byo kugura intwaro kugeza ubu kigihari kandi kitabonerwa umuti urambye. Yasobanuye ko
imwe mu mpamvu nyamukuru itera icyo kibazo ari ukubura uburyo bw'ikoranabuhanga buhuriza hamwe amakuru yose y'ubutasi, bigatuma habaho kudahuza ibikorwa hagati y'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano n'igisirikare. Yagize ati ku bijyanye no guhuza ibikorwa byo kugura intwaro, iki kibazo kiracyari kandi ntikirabonerwa igisubizo kirambye. Icyakora minisitiri afite icyizere ko imyanzuro iheruka gufatwa n'inama nkuru y'ingabo n'umutekano izafasha gukemura uko kudahuza ibikorwa guterwa cyane no kubura ububiko bw'amakuru y'ubutasi bukomatanyije hifashishijwe ikoranabuhanga. Raporo kandi igaragaza ko perezida wa repubulika Felix Tshisekedi yahaye amabwiriza guverinoma yo gushyira hamwe amasoko yose yo gutumiza ibikoresho bya gisirikare n'intwaro binyuze mu kigo kimwe rukumbi, ariko ubarizwa urwego rw'ubuyobozi bw'imitangire y'ibikoresho mu gisirikare cya Kongo kugira ngo haboneke imikoranire myiza. Ku bijyanye n'ibirarane by'imishahara y'abasirikare, Minisitiri Fwamba yavuze ko biterwa ahanini n'ibikorwa byo kwimura no kongera kohereza ingabo mu bindi bice by'igihugu, cyane cyane abasirikare bavanwe i Goma bakoherezwa muri Kivu y'Amajyepfo. Yavuze kandi ko abasirikare barokotse ku rugamba ndetse n'imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba bazitabwaho, cyane cyane abamaze kwandikwa ku rutonde rwemewe. Icyakora yagaragaje ko hari ikibazo gikomeye guturuka ku kuba bamwe mu basirikare baragiye bagira ingo nyinshi, bigatuma kumenya abagomba gufashwa biba ikibazo. Ku bijyanye no gukurikirana neza imikoreshereze y'amafaranga, Minisitiri w'Imari yavuze ko uruhare rwa minisiteri ayoboye ari ugushyira amafaranga ku bo agenewe. Perezida wa Repubulika kandi yasabye ko hakorwa uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyura abasirikare n'abapolisi nk'uko bikorwa no mu bindi bihugu, kugira ngo habeho gukora mu mucyo no gukurikirana neza amafaranga. Iyemezwa ry'iyo raporo rije mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'umutekano muke ukabije ndetse n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bw'ikiremwamuntu. Intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo n'intara z'Ituri zikomeje kurangwa n'intambara n'ubwicanyi bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro. Nubwo hari ibiganiro bya diplomasi biri kubera i Washington n'i Doha bishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho n'ingabo za FARDC n'iza Uganda, umutekano ukomeje kuba mubi kubera imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko leta ya Kongo ibivuga. Hari kandi indi mitwe yitwaje intwaro nka ADF na Codeco ikomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi, gushimuta abantu, gusenya ibikorwa remezo no gutuma abaturage benshi bava mu byabo. Abadepite bagize komisiyo y'ingabo n'umutekano bavuga ko iyi raporo yakozwe mu buryo bwitondewe kandi ko izaba igikoresho gikomeye mu gusuzuma no gufata imyanzuro ku bibazo by'umutekano n'ubusugire bw'igihugu, ndetse igafasha intumwa za Rwanda gufata ibyemezo bishingiye ku makuru asobanutse kandi yizewe. Urabyumva uko byifashe rero icyo igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kugenda kivuga cyangwa se kirimo gutangaza kuri aya makuru, aho bavuga ko nyine ashaka kuba kunoza imikorere y'iki gisirikare ndetse n'ibijyanye no guhemba bamwe mu basirikare kugeza uyu munsi, gufasha imiryango y'abagiye bagwa ku rugamba. Ibyo byose rero bakavuga ko bigomba kunozwa ndetse hagiye gushyirwaho sisiteme ikomeye cyane y'ikoranabuhanga mu gushyigikira bene ibyo bikorwa nk'uko aya makuru agenda bigaragaza. Hanyuma rero mu makuru yandi akomeje kugenda amenyekana cyangwa se mu bindi bikomeje kugenda bijya ahagaragara, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwiteza imbere nk'uko byumva, ariko nanone n'izindi nzego z'abaturage nazo ntabwo ziri gusigara zirakataje mu iterambere. Ubu amakuru ari kutugeraho kugeza kuri uyu munota, ngira ngo mbabwire uko byifashe. Amakuru aravuga ko kugeza kuri uyu munsi wa none kampanyi y'indege y'igihugu ya Air Congo imaze kugera ku ntambwe nshya mu bijyanye no gutanga serivisi z'ingendo z'indege mu kirere. Biravuga ko ATRA 72-600 ni indege nshya, indege yageze Kinshasa mu mpera z'uku kwezi kwa kane. Niyo ndege ya mbere mu by'ukuri ya turboprop yinjiye hamwe n'izindi ndege eshatu za Boeing 737-800 zari zisanzwe zikora. Indege rero nshyashya ikaba mu by'ukuri yitezwe ko izoroshya ingendo ndetse no kunoza serivisi zo gutwara ibintu n'abantu mu kirere zakorwaga hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari ibyishimo rero bakaba bamenyesheje abatuye iki gihugu iby'icyo gikorwa rero cy'indege nshya mu by'ukuri yaguzwe n'iyi sosiyete. Nyine urumva ko ni ibintu byo kwishimira cyane nk'uko aya makuru ari kugenda abigaragaza.
Mu gutangira amakuru nababwiye rero ibyavuzwe n'inyeshyamba za AFC 23 mu bice bagenzura. Ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu ni umunsi wahariwe abakozi. Biravuga ko rero ubuyobozi bukuru bwa AFC 23 bwatangaje ko ku mugaragaro ku wa gatanu tariki ya mbere Gicurasi 2026 umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ni umurimo ntabwo ari abakozi, uzaba ari umunsi w'ikiruhuko cyemeye kandi ku baturage bose batuye mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za AFC 23. Muri iri tangazo AFC 23 yifurije abakozi bose umunsi mwiza w'umurimo, inasaba abaturage gukomeza kwimakaza indangagaciro z'amahoro, ubumwe, ubufatanye, ubwisanzure mu mibereho ndetse no gukunda umurimo kuko ari byo shingiro ry'iyubakwa ry'umuryango utekanye kandi utekereza ku iterambere. Itangazo ryasohowe i Goma tariki 30 Mata rishyirwaho umukono na Kaneza Canisius, umuyobozi w'ibiro bya AFC 23. Neza Canisius, Directeur de Cabinet, niwe washyizeho hanze iyi nyandiko ndetse anashyiraho umukono nk'uko bigaragara rero yemeza aya makuru, avuga ko guhera ku munsi w'ejo nyine ku wa gatanu ariko bizaba bimeze. Ubwo ni uyu munsi rero wahariwe umurimo, ni umunsi wo kwishimira cyane ku bakozi ndetse n'abakoreshwa, ariko by'umwihariko ku bakozi urumva ko bazaba babonye ikiruhuko nk'uko amakuru abivuga. AFC 23 bakomeje ibikorwa byabo, aho bivuga ko ari ibikorwa by'iterabwoba, aho bita Kanyangavi. Biravuga ko ibikorwa bikomeje kuba mu by'ukuri byakorwa ahangaha muri utu duce bikomeje gutera ubwoba bukomeye cyane. Abarwanyi ba AFC 23 ngo bakomeje gufata abaturage muri bimwe mu bice birimo Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, bakaberekeza rero kujya guhabwa imyitozo nk'uko bigaragara. Ibi rero ngo birimo gutera ikibazo gikomeye cyane benshi mu bagize utu duce tubarizwa mu maboko y'inyeshyamba za 23 nk'uko amakuru aturuka muri ibi bice abivuga. Rero ngo hakaba ari no kutumvikana mu bice bya Kipepe, Vukununu, Runyasenge, muri axe ya Tariha, muri teritwari ya Rubero nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga. Kugeza kuri ngubu rero biravuga ko imirwano ishobora kwaduka muri duce hagati ya FARDC, VDP, Wazalendo barwana n'inyeshyamba za 23. Rero bikaba uyu mwuka waratangiye kuva ku itariki 27 aho Wazalendo nabo ndetse na FARDC bakomeje kongera umubare w'abasirikare ndetse n'ibikoresho muri utwo duce nk'uko amakuru aturuka aho ngaho muri iyo myanya abivuga. Gusa icyakoza nubwo ibyo bikomeje kuvugwa gutyo cyangwa se bikomeje kuba byagarukwaho, ntabwo haragaragara mu by'ukuri ibimenyetso simusiga by'imirwano. Gusa bakurikije situation ihari ndetse n'umwuka uri kuhagaragara, amakuru akavuga ko hano hashobora kuba hagaragara isaha ku isaha imirwano ikomeye cyane, cyangwa se hashobora kuba hakumvikana urugamba nk'uko ubyumva cyangwa se nk'uko aya makuru ari kurushaho kugenda tugeraho. Nyemerera tunyarukire rero no mu yandi makuru nanone turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze kugeza kuri uyu munsi muri Iran, ndetse intambara iri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kudahosha. Iran batangaje ko batazigera batezuka ku kurinda ingufu zabo za nucleaire, aho bavuga ko ibyo bikorwa bizakomeza. Umutegetsi w'ikirenga wa Iran yatangaje ko Iran izakomeza kurengera misile n'ubushobozi bwayo bw'ingufu za nucleaire nk'umutungo w'igihugu. Ibi bica amarenga yuko ibitero ku bikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kuri Amerika bya Iran bishobora gukomeza ndetse n'intambara igakomeza. Mu itangazo ryanditswe byasomwe kuri televiziyo y'igihugu, Mojtaba Khamenei yavuze ko miliyoni 90 z'abanya Iran imbere mu gihugu no hanze zitewe ishema nicyo yise indangagaciro za Iran mu kurengera izo ngufu za Iran. Yongera ko bazarengera ibyo nk'uko barengera amazi y'igihugu, ubutaka n'ikirere. Mojtaba Khamenei ntabwo araboneka mu ruhame cyangwa mu mafoto kuva mu kwezi gushize yajya ku butegetsi nyuma y'igitero cya Amerika kishe umugore we ndetse na se Ayatollah Ali Khamenei. Muri iri tangazo rya none kuwa kane akomoza ku muhora wa Hormuz, Khamenei yavuze ko ngo twe n'abaturanyi bacu bo mu kigobe cya Press n'icya Oman dusangiye igeno cyo yise Destiny. Abanyamahanga baza bava mu birometero ibihumbi n'imigirire y'ubusambo n'ubuhemu, nta mwanya bahafite uretse mu ndiba y'amazi yaho. Yavuze ko uburyo bushya bwo gutegeka umuhora wa Hormuz, ubwo ni Mojtaba Khamenei,
buzazana ituze n'iterambere ku bihugu byo mu Kigobe, aho yizeje ko Tehran izaha umutekano akarere k'Ikigobe kandi ko bazakura umwanzi mu nzira y'amazi. Gusa Perezida Donald Trump rero nawe akaba akomeje kutaborohera, aho avuga ko uyu Mojtaba Khamenei ashobora kuzamukurikiza ise Ayatollah nyuma yo gukomeza kugaragaza uko utitwara neza ndetse no kutayoboka inzira ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko rero nguko uko bizaba byifashe kugeza masaha cyangwa se magingo aya, turaza gusubira tureba nuko biraba byifashe. Mugire ibihe byiza.